अखोई गवर्नमेंट सेमी सेम दगे ना निगाई तौना सिदा आई सेम लो आई मिनिस्टर वेन गे सेम ओइबे हाई ममोता मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngakpada preserve tawbada retain tawbada safeguard tawbada ngasi अखोई की population displaced da khoi sangba ya da sida buffer zone thami sia sia na thukai ba sangi ba which the government of India is doing ekran mo sino security forces ma'am singsibo it is the central forces ngakta ni muina tro sang ya di hai sia muina tro sang ya kro wi hai ri no hai mi da मैम खुरमजर इम्पैक्ट न्यूज़ की मनहुन मैम ताम नोक्सरी 2025 के जनवरी मापनदा मणिपुर की मिनिस्टर श्री बीरेन मसामंगना श्री मिनिस्टर फॉर्म रिजाइन तौखिबदगी फेब्रुवारी 13 फेब्रुवारी मापन तौखिबा फेब्रुवारी 13 सिदगी लाकांदा फियर एक्सटेंशन से था तरुक अमा लेखरे अनदर 6 मंथ्स लालिबा फेब्रुवारी 13 सिदा लोइगनी मरकसिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ना तोगान तोगान बीजेपी लुसिक मसिंग सुंगसिन नदना पुनसिन नदना मदी मणिपुर की मखोक तुम ऑफिसर सिंग मरवइना मणिपुर लेंगाक पारिबा पीआर गवर्नमेंट से लुसिंग लिबा गवर्नर चीफ सेक्रेटरी लोइना टॉप ऑफिसर सिंग डीसीपी अमदी सिक्योरिटी एडवाइजर सिंग कौरगा वारी सानखिबा लेरे जनवरी अनि अमदी मंगादा थंगना थंगना वारी सारे लोइना लालिबा जनवरी 15 सिगी ममांगदा लैंगा सेंबा याना लई हाइबगी तोगान लिखुन मैम फोंदोंदना पलेरे मरकसिदा लालिब जनवरी 13 बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष अमदी गोविंद मोहन इन होम सेक्रेटरीना सिगुंबा थौदांग लौदुना राजनाथ सिंह यावना जनवरी 13 सिदा बीजेपी की लेजिस्लेचर सिंह गुवाहाटीदा वरी सारबा याय हाइबगी अदुम वाफम फोंदोंना पलेरे मरकसिदा 13 जनवरी हाइबा 14 जनवरी सिकी मांगोइना 13 जनवरी दा बीजेपी की कुकी लेजिस्लेचर सिंह कोई केजेसी अमदी सु ग्रुप ना वरी साननाबा अमदी सीएसओ सिंह यावना कुकी सीएसओ सिंह वरी साननाबा वाफम थंखिबा लई हेक नोंगानबदा जनवरी 13 दा वरी साबकी वाफम दनी सागद वरी सी सेंटर गा बीजेपी लेजिस्लेचर सिंह गा सागद वाफम निदना मरखिदा 13 जनवरी की एमएलए सिंह सीएसओ सिंह सु ग्रुप सिंह पॉलिटिकल डिमांड अमदी कुकी लईबा प्रजा सिंह अपाम सिंह सी नैनबगी वाफम सु लाकपा मरकसिदा 13 फेब्रुवारी सिदा पीआर की मतम सि लोसिलक अनौबा एक्सटेंशन की दमकता करी करम स्टेप नत्रगा अनौबा लैंगाक अमगी दमकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ना करी स्टेप लरोंगदगे मयामना पानरिबा अनौबा लैंगाक सि ओइगद्रा नत्रगा पीआर एक्सटेंशन से अमुक लाकद्रा हाइबदगी मतांग खनन पेंग न्यूज़ की स्टूडियो दलेक्शन बिरब से हेक थंगना लेक्शन बिरजा डॉक्टर धनबीर लाइश्रम सोशल साइंटिस्ट सामदो धनबीर तराम नोक्सरी लोइन मया दलेक्शन बिरबा आरके आनंद फॉर्मर एमएलए नाउरिया पाखंला पे एसीनी अनिसुपदा ओजा आरके आनंद सु तराम नोक्सबगलोना मताई थंग लिसिन ओजा सीएस बिजोय सोशियो पॉलिटिकल कमेंटेटर ने ओजा बिजोय तराम नोक्सरी अमांगदा खनने ने खिबदा ओजा बिजोय नसु दुम मदुकी अमांग हाई महौखि बसहिदा हाइब तारे मसिकी नौबा लैंगाक लाकनी नत्रगा लाओय लाकपगी वाफम मयाम फोंदों रोंदो ओजा बिजोय तोंगानबा वाफम सिंह थंखिबा लेरे अदुबु हंदकी मयाम न हाइनरलिबा तारीख 13 वरी सारकादा मनोब लेंगाक सेमबगी वाफम अमा निफु निफु फोंदोकनरकबा मतमसिदा जाबियोगी ओपिनियन करी लेबिगे हाबदुनि हाम थंबियोजा इदी अखोय पीआर हेक थमकबा 13 फरवरी 2025 दगी दुम हाइदुन दाक्जबनेबा याम थुना सरकार सेमलोय सेमजि सेमोय अदुगा पीआर ची एक्सटेंड एनिमेटेड सस्पेंशन एक्सटेंड तौरगा अरोबिदा डिसॉल्व तौरकनी अरोबिदा डिसॉल्व तौरगा अखोई इलेक्शन जो मुक थेंगदरकनी एना आई हाइदुन दुम लाक्जबनेबा अदुगी स्टैंडो आई हुजबो होंजद्री अददा हुजिक्सी मणिपुरदा तौरीसे सरकार सेम द बाइबल नैरेटिव सिदा अखोई मणिपुर की प्रजा में डाइवर्ट तौरगा नोमगी याम सातेना थेंगनरिबा अवाबा सिंगसे कौथोकनबा छरो म यावरे जे खंगेबा खुदम ओना हारदा इमुंग मचा मा अंगा अनि नत्रगा अहुम थबक सुबो सेमी मगी इमुंगदा लुपा चांगमा नोमगी तान बाइबसे याम थिना वाबा मतम नेबा जुक्से अदगा हारिबा चांगमा जिना अमुक हारिबा इमुंग जे चानबदगी हेना कोनदबा सेनबा यावदबा मचा लाइक तमनबा पैसा यावदबा तुंगजनबा यावदबा मेडिकली क्रेंटी यावदबा अखोई नाबु नारदी सीरे हैबगी अखोई दोसाद सरेंडर तौरगा लेनबा मतमनेबा सियोना वारबा जे पर कैपिटा इनकम लोवेस्ट ने हाइजे छिनेबको सिगम मरकसिदा अखोई मेन इशू जे कौथोकनबा सरकार सेमी नत्रगा सेमोएना
langan base media da khabar da sida sum divert torga akhoi puk ta lam do ko honna bo honna ba technique samane na idi ngasi je hygienic eba tari no da January tang marida had the same topics the impact tv gi discussion am to gi ai si yog je hugde kai ma chin bam legi degi adum ni dir ga January tang marida phong gi ba khabar sing da ongtang ningsang bio di January tang anida amesana manipur gi hojik administration pari ba governor yauna mayam kor wa khanade mayam samde anticipation nadi loinade sarkar sendore na heta chemning ba sing heta tasle ba PRC extend taroga assembly dissolve to we watch the mayam na paning da dong to we ba ko khabar da matan da haira ki ba che maru no khwai marik sum haira ki ba khabar che ek khabar manga tarum pa che narwi thokdang da sumaina yaw gi ba front page da aham da ko kari ana hai gi ke da election commission ga tanarga manipur da emergency laktho ba yai aduga akhoi assembly dissolve tor ba yai sin aham da yaw ba maru da ai khoina hangda wahang di kari gi election commission ga tanaraga emergency laktho pa ya ba gi possibility se kari hore ino ya ba khanda bam change ba akhoi gi election my due date gi schedule gi yaithop se state of the emergency ma later ga di yaithop ya deba aduna election commission ga tanaraga emergency laktho pa wahum palai se sine di even election bo yaithop pa ya bagi adugum wakhal ma khalle kai di pau no khangde khabar da phongai ni ko khabar na sajan basu mande moi likhun ma phangte ni adugi same front page da kari hena yor ke da adugi no gi mamang da akhoi gi December January 1 da Manipur government order ram thueba adugi census pangthokpa ngamna bidamta district adugi tehsil amadi village gi boundary freeze tawre am yawgi ko freeze tawgi mathakta hairiba order che 2021 ki March 31st phau chanagani ahongba leiroi ne yawre ko madugi arthana karino akhoi gi hojik kana gomba CSO political party sinadi census the honing de karino delimitation da akhoi khudong cha bi ai cha da bi ai khalam bi ai ko census di taw da bi da sarkari exercise amane ba hojik census to with the mukta March 31st 2027 and thare marak che masida census story marak election to ko chima kitang khudong cha ga do mande maram maduna nga sagi ina haijaba emergency election commission ga tanaraga in lokthoi do maduda adaga assembly dissolve torok bhaiba pawg do madu January gi tang mari da phong gi bani nasina tang mapani numit manga na jida adyam thuna change kamaino laino narrative se adagi atopamna la even narratives da kari haige da January gi tang tram betra mari da vs kanano ngula kani asam gi khongchat da asam gi election naxal ego sigi khongchat da defense minister Rajnath Singh su lakani hareba moi punna laktori bra tongana khangde defense minister Rajnath Singh laktori duna agenda ama tongana boy rembe araga wel santosna laktori da khabar da panba matung inudi BJP gi koki MLA taret yauna akhoi gi koki MLA tara ne sude level group me amne unabagi agenda di clear cut tawre maitei MLA sing unabagi wafam di thena di eva khabar da adada sagi matang da question ma lai se kuki jo council amadi makhoi akan ba to singna makhoi gi demand phangdri bokti akhoi sarkar sembada yauroi na muktna lerena muktna lere aro hojing manipur da sarkar semakko matam da kuki MLA sing BJP gi yauna atai atopa hum du yauna akhoi gi yauroi ne yaw green khale seba akhoi kuki yaud ba sarkar ma semba taraga di sarkar pari mising din di haragani adubu Manipur divide to the hen and Naxal Eva. Moyogna same by say. Madu ID BJP leaders in the Madu Tawadasu Mande, Aduga Maruda Sarkar same and Hara Taragadi, Manipur the MLA 60 live the Tarama Tongana Mois demand later Benetego. Moy demand separate administration union territory lane and lana. Moya Hondanas home the actor Sarkar and Semagadi, Madu clear cut integration that Manipur is divided. So my Lakaneva. Ada ina hygienic idi hojik sarkar semi yaman semo eba narrative che khabar de kut bi yankanda paw gi likhun mane ta hai
पाव की लिखुन से काय दे लिखुन मधु की लिखुन इसिंग हेजल का मेन बम चंगे बको मरम दी चाहिए मधी फाजल लेदना आइडिया हनन नन हाई लाक नक्से सेवन ngasi बुक दी चुमिंग खली बको ngasi बुक चुम बनी ना ngasi इना हाइजरी से मखाता ना चुम गनी ना खल्ले बा कहीं ना स्ट्रेट लाइन ना पॉइंट में आम समझने वाले चुम बनी ना इना अकंग ही साबन ते इना हाइजरी से खबर में आम जिधर पार का चुम इना लोकुच चब पॉइंट है बा अदना होजिक्सु सरकार सेमनी सेमोय सिदा अखोगी बीजेपी की स्पोक पर्सन जो ओइरिबा लमलाई केंद्र की कन एमएलए ऑनरेबल एमएलए सिटी केस इबम चाना ngasi खबर पावमते ममाई फुटम से यावरिएबा माना हारिसी अखोई सरकार सेमगनि ना अखोना लांगिचे असोमदगी इंगित अमा फंगबैनि हायबा मागी होजिकी पावदुदा अरे इंगित से कनाना पिरे इनो अखोई बीएल संतोषना सरकार सेमबन रसेमन दबंग मनतेबा होम मिनिस्टर की मीटिंग दा अखोई इंटेलिजेंस चीफ करिक्रम ब्यूरोक्रेट मैम यावना गवर्नर फंगिबदो मोइना पिरक पर रायदी मतुंगिना प्राइम मिनिस्टर नरग होम मिनिस्टर कोना डिसीजन लौरकदौनेबा बीएल संतोष न लौबंग मनतेबा अदु कनाना इंगित पिरेनो हाइबा आर्टदी बीजेपी की इंचार्ज ने लेबा मपांद लेबा कांगू खरसे ममिंग दे पनिंगद्रे मोइना बीजेपी पुलप की होइबा डिसीजन नतबिदा मनिपुर इंटरेस्ट मनिपुर सरकार सेमनिंगेबा मनिपुर सरकार हम लेरे मोइदे खुदोंग हम चाइबा मनिपुर की इंचार्ज नेम लाए एमपी कादना लाई मनिपुर इंचार्ज कना सोमदे एमपी काएको मसिगी आर्ट से अदुम खंबिरोबा हाबिदि मनिपुर सरकार न सेमजे मोइदि याम नुंगाइजे हेबनिदा प्रजा की नुंगाइबा नुंगाइतबको अदो हुजिक लेरिबा सिचुएशन सिदि आई असोमदगी इंगित अमन पिरेदो मोइना सरकार सेमनिंगबा मोइ मसामना बीजेपी की टॉप बॉस ता हाइबदि ngamdaba अखोइना सरकार सेमलो नोइन हंजन तोरजि कइनु चेरकनिना अदना साइगी एमएलए सिंग सम खबर क लांगलगको असोमदगा खितंग लेंगप्रा सेमसिरा का हारकदा होजिक सेमसिदि दा लीडरशिप की क्वेश्चन नो चलेरी यस मणिपुर दा होजिक से सरकार सेंदरे हेक अखोइ सरकार सेमदरे जे ममी ताद्रिंगे दे अखोइ यूनाइटेड ओरे सेंटर ना हरकबा मदे ते यारडी न खबर दब यावनेबा सेमम दागे नक्सल कांसिदा चीफ मिनिस्टर ओनिबा मी अनि हुइट थलकनेबा मा मैग्रो तरकनेबा सी अखोइ मैती द कार नांध लफुइदो साइसुम तौलै जे सेंटर की मी सिंगिन उरिबनेबा अदना अखोइ से भारत की मताइद लेबने न खनरा थवैना अखोइ सानबीबा म यावरे अदगा थदोना मसीगी पावगी क्रेडेंस द इंपोर्टेंस पिदे अदु सरपदि अखोइ से अखोइ होजो जो वारिबा अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक डिप्राइवेशन लॉ एंड ऑर्डर लेत्रिबा करप्शन सिदा अखोइ गवर्नमेंट न करिन त विद्रमनिना अखोइना मसिदा अखोइ खरा एक्टिव ओइना चंगजन मन फबरा इंखले ओके सरकार सेमोइ नैनरि गिदको सोना कंद लुफा चंगाना नो मचन होनल अखोइ यां वानरेबा लुफा चंगा पाइरगा कैथेन कारदि येंगो करि फंगेना अरे लुफा चंगा तानबदि क्यां वागे येंगोबा अदु यखोइ हम जे पुक पाइरगा सीडी सिगिनु रगा फीसेना बा यावदे हाइदो अदुना लाइतन बा यावदे लायंगना बा यावदे अखोइ साइड नाबो नारदे इंगोन योनिंगा इंगोन लेत्र सिरे तारेबा सिगी फिबम न थमगा वे सरकार सेमनि सेमोइना सुम खनदन लेबसे आइदि कितंग मत मखल लेंगले यस मयाम द सुपानाबा साइड नुंगाइ हल्लगा वखल नुंगाइ हल्लगा मदुदा मतम मांगल लगा हाई तारे तौगदब थबक मयाम दे तौबीदबा ओजि बफर जोन फजना चटप यादब खोतब मयाम मा तिंगरांग नहान अखोइगी साइटोन एरिया दा सिगी इरांग जी हेक उनग्रे मखा ताना लेंगाक सेम याबगी कंडीशन लाए हाइबगा साइटोन बोम हे कापसलकपुगुम्बा दुगुम्बा वाफम जु लेतब नति अदुना मसे सानबा यावबा थवैना सानब्रा हाइबा वाफम दुसु दुम लैबनी अदुमकपु मसिदा यामना पॉसिबिलिटी हाइबसु नतबदा मयामना पानरे एक्सपेक्टेशन सिदा ngarang nahan singarang si ngthil punga mada manipur gi MLA amaga haidare governor ga unagi ba lokbaban unagi ba form leire then masida tongan tongan provision khara khoi mayam na hainari ba pana ojak bi ju mayam gi wakhalon duni aduga ojak bi gi observation naina baduni adubu Dhanabir kamai ne nebi masida kamai ubi masida extension si lengak si siem bagi wafam city yaw do ba sanaraga lei bagi wafam jing do jabi jo phungdo piri Dhanabir kamai ubi sigi sigi ke yeng bukan da ko nan gi tang ani ga manga ga da phamba security review meeting duma haipet yeng bu sangi ko an bagi tang ani gi security review meeting da Amit Shah ga governor ga unare ada governor na Manipur gi ayamba details piramani the Manipur is a Fazana governor na
sarkar semba yabagi pot piramadi semdoni ada khoi governor sina sarkar semba yanabagi mongda thamungada thamoidra iduju question lei ada luridi karigumba sarkar sembagi wafam jila di parliamentary committee on cabinet magi affairs yagodoneba adu di yaudre ko adu numitu da khoigi maroina khoigi idp jingjigi phase ahum thona sangan bagi poti khanagre id phase ahan badana yum kai kya chaktaba ani subadana khoigi hanagi pmjsy gi scheme dagi loba ahum subadana arap sing khar berale bajing se si phase phangan bai committee ga sem gredana ko mana lead to gredana committee ma semaga hojiki phase ahum dugi thabak changjen bada governor na magi committee dugi makok poin puraga lakada ji fan jingju dc da loi pitha gre ga in hai ko adu na di prj sum chathabagi mo wan ba ma mami tare adegi tang manga gi sida mu khana ba sida mu asagi dgp hoy director general of military operations yawe dgp yawe adegi chief secretary yawe ko moina security deploy tawbugi matang se khana ba in khan bada idp jing kage lei me andu security pi ba khop thamba ai changan ba yana bagi pot khana ba juma leba aduga adugi khana ba duda di sarkar sembagi waji mo suyaw yaw gidre aidi sigi nini gi jida khana ba jida di yaw dreba aduda hojik se mu khoida lengak sembagi pot se mu la ise masigi jina mu kamai to geda haipet kitang kitang hai tare hindu da gine yam lo is ko aina mamang da ga ju national paper amada ne ba manipur da di madu khabar jing da hamna gidre pau phang de to na gi da ada hindu gi duda yenga di sarkar semna nabagi khana bagi pot am haipet puthokna re adu ne ba ngasi mayam sida lang ai je ada sida adu gi direct sarkar ji semju ai president unju sangtoki bu yai aduga sarkar semni natraka president unju sangtoki ne na hanangan na haibadi khatang mu ngai taba kaigi noida tang tara mari da guwahati da unani haisi hoi somda budi official oidri pau phangde di hai ko aduga tang trawm de soidana maki mifam amadi tawdure dana guwahati da keno adegi di keno yauna upf yauna ada mla jinju kuki yaudore ade cso mayam ju yaudore ko adugi unabasida maroina sarkar sembagi matang dane ba khana doise adudi sarkar sembagi khana ba oiragadi hana huji uza corona bijoy nu thabi ba mamangi december 13 da kukizo council gi wana moina ware logre yes any and manipur sarkar semje kho yauroi aduga masida kana gumani yauradi maranai ni magi jena lawni maranai ni responsibility mana fix tau jagadam mana pujagadam ni gaina thamidi am kanna thamme bako aduda hojik laiba film jida kukizo council logi magi warep tu tang trom do isda unabasida handokado mande da delhi na handokna bakanna tangnage di kenoju adegi upf su kamnate sudalai myam jingjidi tolop piraga stipend piraga moi masing chabane moina adum tham da lising taru piraga mi lising ani ga sani thaglai ji kuire dana aduna moina haige di hairadi yabju ai ko adamu hoji laiba delhi gi lengak sina manipur gi wore film sida moida dumaina ta takna khonraga yaraga lengak simna bagi potu moida tawni habagi thajabji khitang chingnaba leiba adai dani sarkar je sigi posida yanadra di sarkar je sembagi poti ta leiroi duineba ada delhi no hoi noi amo romoi ro sarkar di semdabi yadre khotre aina mana fazana bulldozer tongna di phawa adugi potu thajaba watpasina ngalingai degi tawrei myam jingsida moida takhai posi yaw yaw dedana aside ju takhai draga di sarkar di semoi doineba takhai ga di seme soidman seme 13 jida bo maina moina haina dana khona dana sarkar semagi posi yare gaina hairdi adum khara oingai wai ko ade amana parliament session ji january 19 de haudoini ko january 19 de 2026 ki je hauraga khoi february 3 de mu chatha doini sida sagi akhoi gi je february 10 ga humdoi bongne ba khoi matam lei se pr lei parliament pham sida sagi pr sangdana bagi amendment bill ama puthongai chance te dum phangi ko aidi leitabnate phangi ba
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 8ꯗꯒꯤꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ 2 ꯐꯥꯎ ꯐꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯞꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 19ꯗꯒꯤꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 12 ꯐꯥꯎ ꯐꯝꯕꯒꯤꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜꯗꯨ PR ꯁꯥꯡꯗꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗ ꯀꯦꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯁꯦꯝꯃꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯡ 19ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯄꯥꯎꯒ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯟꯃꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯣꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯁꯨ BJPꯅ ꯄꯥꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP election ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP electionꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ electionꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯛꯃꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯟꯇꯣꯛꯀ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨꯒ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ हाईवे की बफर जोन की IDP की मसीदा मियेंग चंगगी पोतुदी मथौदी दाम ताब अद मियामना पाजरीसिना पियारसिना सुम तौददना सुम लेरमिना सरकार सेमगा तौगदरा गायनसु पानबसु यावेबको आई अदुमाइना थमजगे ओके PR सिना मयामना अहामबदा यामना पामनब मग नत्रगसु गवर्नमेंट सिना फजना लैंगा पीबा ngamdraba प्रजागी राइट्स अदुगा प्रजागी सिक्युरिटी दु पीबा ngamdabani PR सिना अदुगुंबा सामा येंगुबा अदुबु सिसु समानबा फिवम दा दुम लाइगिबसिना मरमकांदा अनौबा लैंगा अमगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमगी वखल दो प्रजादा लाकबा मदुग इनिलु फंगबदगी हारिबा सरकार सेमनी नरग सेमोय अदाइदा मयाम नैनहनबा तसेंगना तौगदोबा थबकसिंग मरोइना बफर जोन हाइदना लैबा खाइदोइबा सिगुंबा अदगी फ्री जोन चटपा यादबा खोतबा मयाम अमा अदगी IDP सिंगी वाथोक इशू मैम से खितंग नाथई हलकान अदाइदा मैम वखल नुंगाइहनबगी मचा अमसु यावदब नते अदुबु पॉजिटिविटी लेतबदि नते अदुबु करावाइदा पॉजिटिविटी लेनो हाइबदुनि अदु गवर्नमेंट की अनगो लैंगाक सेमबसी सेंना हरकान सेंटर की मियेंगदुदा याम चावना सेंटर की डिसीजन द लेरी हजिमक अखोगी गम मणिपुरना वा नोमगसु MLA सिंग नोमगसु ओबि याबि फिल्म दि लेते ओजान कमाइ थबिनिंगी सिमेंगदा तसेंगना 13 जनवरी सिदा मिफम अमा अदु 14 जनवरी सिदा मिफम अमा another mamang the round of talks second times review meeting tawre mamang the Ministry of Home Affairs ki yaur kanda akhoi ki security ki director jana habib do ai lakhi kana to bungam akhoi ki security ki ama yaur ji military operations director general military operations yauba sumaina mifam phang gibsan manu kana madu ki report na phajana thabi ramagadi adai miyeng amasu kitang scope ama lai haibani adu maroine MLA sing Manipur ki MLA sing legislature sing na wanari bra natraga moi lengak ta sena pamam gare na khalli अदुबु प्रजाना येंगिबा मियेंसिगा सेंटरनी येंगिबा मियेंसिगा अदुगे लेसर हुजिक एनिमिटेड सस्पेंशन द लेबे MLA सिंगना खाली वाखन जा करावाइदा लेबनो अहोबसिंचे माइ लिखुन हाइबसे इसिंग तंग हाइरे बियारो हाइबो ओजा बिबे वफम ले लिखुन मयाम जन बनवा कान प्रजा मको गावरे ओजा आरकेन कमाइना थम्बिनिगे मियेंचे ओजा साइड ऑब्जर्वेशन से कोई सस्पेंडेड एनिमेशन नाइना थम्बनिना the possibility of formation of a government co adu leibanina adu gi tanja madum lobia bagi leibanina government semakadra semoidraina mayam ama koi nainandra bagi haitare ade hujik assembly dissolve tawdabanina MLA singe hingen logdoine suspend tawbi wani power khra moina sina biya power myam ama koi मोइदगी डाइवेस्ट तो बाय गदरा अनाइना आइगी मोतदी हुजिकसिबु सरकार सेमनी सेमोयना कोई प्रजा सिंगना मत माहन में मत मोइब्रसिनी द इज अ वेरी डीप क्राइसिस थिंग
Koi Manipur mut pa ya mut ta bagi jati si mut khiba mut ta bagi oi ba pham je koi mang da sing na ta ler consider that too again central government na group ama militarized tawraga funding tawraga marui na Maitai community da somehow kari hai circumcised to hai ga da kaktat pa hai ga da masa mari nga loi kaktat laga team tawna no gi policy na ngasi akoi some group hai da group ma ma koi against the government of India na sine ba sigi game plan sida koi na kamai na address to sige na khana ba tok thuga koi na matama test to greba ngasi government pai ngam da ngasi MLA sing ni popular government guide masin da puman ban mi wani aduga koi government sem gi adu tawni ada tawni hai sidi lairiba party hai da BJP eba party sina they messing with us koi future koi existence koi civilization Manipuri bagi the entire koi kingdom ki history sovereign ki history me amse manipulation to chida si me amsing sigi ugly heads ne moi low me amsing che lotion na hona bada koi community is being pitted against another community maroi na Maitai target rokani moi naga target rokani somehow koi si mo koi ke no strength na hai tare ko si me amsing cha koi curtail to no ba hai ke si lotion na ba yara ke mothat na so no hona rijani aduna si marak sida ngasai waja Bijoy na hai bi do asi sibo na real basic issues Manipur thugaira thameba government of India na huje buffer zone akoi di buffer zone in some high in the name of su na protection pil laga moina funding tawe moina adu to natraga da to no haiba adumba su gi mi myam sing gi sinaraga koi dia being used against us koi against the no mai couple bomb top to le ngasi ngrang gi reason sisu moina kaduba moi leiri hare kaduba why they should there si militant no bra moi bra mayam sing sina kadubi bomb po han da koi meti anim su ena mai gi report fangi aduga koi gi hana gi original yum do koi lejaram do change to kan se dunia da ni gai tori mayam sing who's playing with it aina hiding is dunia ba government of India moi gi entire interest Manipur kai da na ba mar kai da no hon na ke to da ge sa adugi meeting adugi koi gi decision adugi kari haine adugi approach to adu han to godam ne na idea mai loje ba government same the by se ai khan bada apart from BJP gi party gi moi gi mi sing hai tare adigi MLA ka gi besing da BJP na government same kan da moi khudong sa bo opportunities me ma han ri lo la ko mayam sing du gi yeng lo ga government same ning am ga ne ba but general public ta Manipuri sing da eta hang se ba do you want a BJP government is responsible. The central government, Modi and Amit Shah is responsible for the total chaos. Ngasi Manipur thoi myam se mogi game. Mogi ngak tane se khange ba. That too again election gi matam no moin to room myam sing du na thro. They started playing koi Maitai lon har de but chana but haitraga koi nam bai film du ji plop namin na wani. Mo ju to bum khang di hujik se. Ado ai gi mod to di hoi February 13 chahi pharapagi madugi constitutional amendment boro ade darkar lere khoi PR sangdok to wafam mayam singala isi aina khanbadi mogi BJP government samtang halangna no hona bagi moisu attempt to jobane na dwine lowoi ba not in the larger interest of the people akoi Manipur miyam ki interest na ti ba adu lere gadi hojik leri MLA miyam singsi moi kan gadi moi kan bi gadi akoi displaced riba uproot to riba akoi Maitai population in Churasanpur adagi akoi gi kino da akoi gi mori da to riba kampok big to mi aso hallo na and moi population lu su ke no akoi sai da save yam save le akoi procure to thamne ke no that's the way political way dia adu nat like ten lawai ba gi oina it is not election gi ngang na se fresh election to so that is also very good fresh mandate ni Manipur kan ba cookie tholakani Manipur gi total I mean territorial integrity unity oneness sai tariko the idea of Manipur is that koi apte hin minagar na composite culture ne koi a thai na gi ning thau gi lai hak tak ti koi leminar ko thasba cookie me amam se lei ba and naga me amam se lei moi me am the first election to go moi koi di election yaw ro to bu di koi yaw do ba jaga yam yaw gi moi yaw di hai na government se ba ya di ability ba ase reference to ngasi BJP sarkar se center the paris wo muslim ki minister kara yaw ke
India di some 45 Secular. crores Muslim second highest next Hindu ki mathang mo highest ni ado moi marak ti minister kana yauge adu di ko mai to government semi koi the government semi har ka de haibo ani ko I am not saying that moi government semi to interest like nate cookie group na koi the government yaw ro ya di to ni da to ni ngai pung do to ro moi ni ngai de some appeasement on some kobok some peace and government mi dan some yokal ga di nothing is going to happen we can to ya ro advance to ya ro I the punishment in low I the punishment cookie MLA tras punish to si akoi leba mga leba ngak pa hitaba masagi kari state no the division of powers in the union ki concurrent list ki state list si mayam sing da state go function to nga maudruga capable hoidruga moi no sare da to ga sasan to nga maudruga madu ki fallout ni han nga si akoi thengri mayam sing se moi masagi to bum thu as elected government elected representative consisting of a kari forming a government moi matok to hodruga nga si other PR lakim na tro PR to Congress na sunate akoi sunate PR came naturally moi ki government do moi kuntrao ge the nifu ge the yangkai ge leibe do moi sustain to mo moi masen mo divided ne ba leadership leiti ama hujik su who is going to be the leader mayam hangnari ni ko ai na hangmari nate I am not interested I moi government sem da opposed to web kai no da moi moral authority leiti ba ngasi karamba moi ki elected people ki mihu natro people ki mihu natro ai di hair ka do re ba Yes. People ki mihu ne akhan sing se democratically elected tadi akoi democracy sat pe India tadi India ki oina ni ko moi na akoi miyam gi awana yeng gadam ni miyam gi rights se protect gadam ni miyam gi livelihood keno to gadam ni akoi gi economy nga kadam ni akoi gi states gi defend hai tare ni state nga na bo na ba moi ma thong ne ba what are they doing so khara CMA development akoi we are not interested in the development Manipur like kha ta ge ufun on yon sun Manipur kan madu ne hen maru wen khale area ai gi oina ne as a true politician committed politician patriotic politician moi de pini ba pa do ngasi hangu no ke no ai masi ai no something me hai jab ne I am not ai khoi bimol honorable MLA ngom sam bimol na to hai be want but he is the lone fighter now no kana who is fighting mana fighter se kana no hai ne de moi MLA humbu gi yaw do bra MLA humbu in Panjage, Manipur MLA humbu, Huji Hingliba, ICU, Egera, Amo, Egera, Koma, the way Hingley, my responsibility not trying with her. You break the barrier. Tau Seba, Adai, so high give. Moina Madu to Bungamba, capacity labor. Akoi government semi sem the gena the ngai ta unse da ACM lo ai minister and ACM oi be high mota Manipur gi territorial integrity ngak bada preserve to bada retain to bada safeguard to bada ngasi akoi gi population displaced to koi sangba ya da se da buffer zone thami sia sia na to ai sangi ba which the government of India is doing ekran mo senior security forces me am singsibo it is the central forces ngak ta ni moi na tro sang ya di hai sia moi na tro sang ye ka wi hai ri no hai mi da kana ma kha le ge ba moi who are they under. It is the Home Ministry, it's the Defense Minister, Government of India, Modi, Amit Shah, Rasna. But you tell them, Samaina koi as a citizen on a Maitei sing Nangasi Bokta accessible with the Nangasi Maitei is a state of Caesar, has seized Tarunga Sisara, Maitei, Land Luis and Ripa, Maitei, Matwai, Mitpada, Zixi, Luna Makum Makuloi, Punjale, the Matwai Lodo, I didn't say, they don't know any young ladies, okay, I often say, see a hand fight to save. I do the yes, Karamba, Muimar, the MLA. I do some but the government 70, I wonder if you were easily BJP, the git Hato Kid, BJP, 2 kids of a timber male. I did minefield of it. Moining a sea, BJP Tarungam Drise. When the Tarungam Drise, Cabo Pizarga Esto Saka, 77 years from Tamga Dida. And the president was the Tabok, they are straight away. Kari hai ni akoi cookie su the labor cookie man toning to the boy team going to sue avoid the hypes a yale but this is what is happening in Manipur. See the ground reality ni and I want the government famous in the I'll be the first person to oppose politically. I political thinking the labor say. I know Uzavai experience labor say. I see Sigi government same Andre surrender Toroga taken over by PR na so half-hearted PR hai tare ko absolute PR were man thing si assembly dissolved to within 6 months man election to 200 ho je aduda khalok mi du di prajana se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯁꯤ let them decide ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯈꯟꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯛ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯨꯡꯁꯥꯎ ꯁꯥꯎꯋꯦ ꯃꯗꯩ ꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯃꯨ ꯁꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯗ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯣꯏꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯈꯣꯏꯍꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯃꯨꯁꯦ ꯀꯦꯡꯈ꯭ꯔ ꯃꯃꯨ ꯁꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯗꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯦꯠꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯃꯨ ꯁꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯍꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯦ ꯗꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯈꯣꯏ ꯃꯍꯨ ꯁꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯥꯅ ꯁꯤꯝꯄꯊꯥꯏꯖ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ it is only a diversion ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ I fully endorse that view ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ fully endorse ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ there is no point in discussing about formation of a government ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧ Yes. ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ why should be blocked I see quote away. I Maru Kotesona Charpanda. Why? Because he was a Meitei. Why he was not allowed to visit Churasanpur? Right. Why did the India government turn their face? India government, democratic government, Supreme Court justice. Some of them why they turned a blind eye to it? Shihana koi debate over Changiba. Other Indiana koi the mindset, colonial mindset to Hong City. India koi like Minani happily. Adu Hong Rugadi. I koi jahara neighbor. I can see Indian will say, I'm not a proud Indian today. I'm not a proud Indian. Proud citizen is total over. I India proud citizen when proud Indian when guy that so but Chan Roy when it. That is why the talk Takatogas later Arkian Tim is the Tony guy. I quite the right track to such a way. We are some Mangani. And I'm the Sutter Moy. Jati Sigim to Ying, a good question. Salam Maria to some of the senior Saram Ganeba. Other India government acquit a trick to say. Too long a period. Masi Sahi Dere Kutapagi observation to we say 50 years. Gamusiki to riba Sahi Chani should be to we say 100 to we see Hanatron Mayam Kene 100 say continues 3 years is Sahi Kutari Kudai say. So I say the Meiteis, if the Manipuris do not wake up, we are doomed. A future later. Government send us the by so relevant later, relevance later. I thought the government of India pinpoint the listening as Modi government. Modi na lit over ngasi BJP NDA government ngasi Manipur marang the matang yam chap policy to koi to kamai noi ka kamai relation le na ga ge se spell it out ai koi noi tre na koi so koi pi ne ba koi noi ge le na pami bo har so pam de bo har koi hai bang ngam gadab ne ba adugi mentality do ngasi mai ti khudimang na Manipur ke ro chen me matam yore government gi ngaki diversion se de ko koi let's not get diverted. Let's not get diverted. Let's be focused.